Adhiani FM wasa witu vina witu ninezekana nuwesekana kila chumwa cha mbe cha mwanana kithi wa chumwa cha udhudia kama itu vata wa kuonje siana gina ikabika minyudha ndatu na kwambata na niki mwithikise isiana sailira kuonjwa nya yinudha ndatu na kwambata na kitumine kiuba mitamboni ya Adhiani FM wasa witu vina itu nitukumanisi kilungu kiki mwana cha kunena na kuwe mwaitu kunena na kuwe mwene ndi umane niki siana saile kuonjwa na nivata wiwa siana saile kuonjwa vamitamboni ya Adhiani FM wasa witu vina itu nene wakino kumwithikisya nye nita wajavis kemoyo wansi yoka wetu kwa hata ndine wa idimisi ya kiseveni isire kutaka nyosi andi ito ya Kenya vala mwithikisya ingi twindini wa page ito wa Facebook twi live ndini wa page ito wa Facebook ilani Adhiani FM FN wasa witu vina itu na wengi ndini wa YouTube ilani Adhiani FM na kitu mine kumwithikisya nina ndagitali wa miile ya siana ula mwithikisa muthani wa umuthi tuweza twinena nake atusomete maundu eli atatu meukonya niki na nivata wiko mwithikisa wa kugiria kana indi siana situ setha iyonjwa na niliwe kula onasi yame usionja kana siana asima siana ili ula mailo ya na sinu sia muthemba tausu ndini wa mitambo kwa windi neno muthoja mitambo ni ya Adhiani ambe kukethia au tabia situ yake na tujiende muthani wa umuthi. Karibu sana mitambo ni ya Adhiani. Thank you so much. Yes. Muvya muno mutangazi Javis. Nina appreciate kwenda ba. I think you have to ni mabisi nundu nayo bachu mwagibetu au si mwili mbetu. Teitangaze andu medical camp. Na titunga muvya nundu nayo very successful. Tinoni andu bakubimana na governor oka governor wabina. Ina andu menda no tanu mwingi kutethekana kuitwa kwitu. So kwa la matambisini tawa mark ndambuki nyongami maundu ma nutrition kana maundu ma miile thini wa the River sub county tiva ya the River level 4 tayo headquarter yitu na the River sub county. Thank you. Asandi mundu Mark tuilika imwe kwa nikenda mwithikisya elewe ila tukwelwa chumwa ke cha udhuthia mwaitu vata wa kuonje siana sio yo itha yikunya chao yo itha ni chao. Okay. Anuseo chumwa ke chambe chama iwa mama pe declaration yeta wa innocent declaration ila ikiwa 1990 na Kenya ni partner kwa group hizo ya ndila siendasi kwa that group na ndipo matangazie kana kila mwe chuma chambe chamwe iwa mama ndio mbe kenda i commemorate kana celebrate breastfeeding week palaba kenda na pe ndio bena different themes kana bena different themes kila mwaka nyakesio mbe ndo maitata kupush kana kusukumia mwaitu mama niki maile konja siana mitha ndatuna kuendea na pia ninzia miao siana itona utetheka ile tona kuanga na mwaitu lame na madina makonja siana matona utethekata so innocent declaration yetu govern ya na make sure kana kila mwaka itenda na world breastfeeding week na Kenya ni partner so nitinda shirika tita na ndila ingi kwende sia maundu asu kila chuma chambe cha mwi wa mama kila mwaka ni kia kana kila mwaka ni mwitha na thimu. Yes. Thimu ya mwaka ni kuona itona kuikithwa ata ndini wa muvia witu wa uwiti windane je. Thank you. Thimu ya mwako ni zini imeoraga kizunguni kana interpret kama ndio bila za ingi. Thimu ya mwako ni prioritizing breastfeeding through sustainable support systems. Kana kunenga konja kwa siana kuvitia mbe kwa siana nini nikenda withie ni kwaende kwa system situ sia kiwiti ki mawiyani na kambu nini withie pe system supportive ila ito no tuma riendea breastfeeding riendea bate ibetila si konja itana mathina ito na kwazu kwa kikamba. Asandi. Yes. Ni muvia mwithikiza ndikia kana wende na ukwata kila chailite ni kwiya kana wosa kalamu wosa kabuku nikenda wende na kuandika wende na utetheka na kilungu kine kwitha indi ni kwiya kana na daitali wa maundu ma witi wasiana miile ya siana na undu siana situ itona utetheka mundu wenda gitali. Yes. Muthani wa umuthi mundu notona kwikulia ati kabina ne kala kana kasiawa ela kasiawa ba yake kanini katona kwambia kuonjwa tendi kaile kuonjwa kwambia kuonjwa tendi you ni kule so Javis kana kasiawa hospitali mundu tona asiana isia hospitali o kila muthena kindu chambe kana kasiawa through normal way ela ni nzieta ya CS nondo CS no normal lakini kenando maitu maelewe through nziela mesi ya kanundu kasiawa kana kasiawa nitika ilela kwa ibuya inya wako kakema ndia nondo balathi na kana kuni katonika nika kwata nondo balathi na kajambi ya kuonga chen encourage ya mwaitu masi akana
kaile kwambi konja katika siambe 30 tenenga inya kana ku katika 30 siambe akambi yokonja na kayende atika kila wakizunguti ta rooming in ukethie ta manenga bandu bo baikala bate interpretiwa na kana kwika ne wongwa siambe bo na ka pala binya sengitika kindu tita kangaru kamba kana ikasi yake kanini pero tu siawithia kaina to kwa nasari lakini kasi yake kanini undu kata tona kwatililia nondo iti nenga inya kindu tita wa kangaru style ukethia kana kwika nenga ukala binya na ko banwane sana inyewe thega kwata mutia na kaende yana konga ko unda tika siambe 30 kana first 1 hour na kuma buga yende kwa mitha ndatu uninterrupted. Yes, asandi no yange waya kana kala kela kasi yawa kwansi ela normal no pesa nangisi ukaika sawa na CS ukethia maybe nyawo na kiti cooperation ina sene sama da patoso no to day prepared kana nondo siake yena iya kana kau katete kata. Yes. Thank you. Nikulia sio. Pe amaitu moka okethia nondwa mathina make mwe kana nondwa condition yo ila moka ku deliver. Utona ithia ndato no sia kana through pushing vagina way ila normal. So maitu asune meka wa CS cesarean section na yuko asiana sio nundu benda ila matona obvious ila mwisi anesthesia. Withia sa ingini tona matukwani tona kuma waste ni kuthea. Ukethia yulu no wene kila kiende kana kayumwa no wene lakini ndei wa pain. Ko asuno monjo direct lakini kamba maybe ndawe sini mukwatie na akoma kwa kabinda kana we ya wanza in Kenya I think ni mpumwane beke ndotita breast milk bank ala onu na kameli ya wape ya okethia ya kamne ni amwito makamiene sa na dai wali ya bothi mwa mawo onde na ethi wali sawa na pondo iso bokethia no yonje siana ingi lakini kando na hiyo nundu hospitali mbingi yithwa na such breast milk bank ni manenga wa infant formula in such scenario ni kan manenga wa infant formula no manewe different yenda awe na masitwa manewe kawa gate makanewo nan makanewa yeto noka kwatia kwa kabindo ukanini tetele inya au me maybe bale komete yeta nikenda aende na kuonja so lakini yenda akwe encourage kiumo cha nyaete kambone wa infant formula mundu taendewe ingine moka okethia ni maendea na kukanengela infant bandu ba kuonja na yesu timit a mixed feeding na hiyo mathina mayo no ti weta tiende asandi. Yes. Mabina maingi nitoka okethia ni tukwa jitukwa sakana twende na udhuthi ya maitu bata wa kuonje sena sio ndini wa chuma kecha mwi wambe kana cha mwi wanana chuma kecha mbe cha mwi wanana twende na udhuthi ya maitu maende na kuonje sena sio na muno kugita kana ni macho masio njambaka ibisie kana ibiche mi thandatu. Yes. Yo mundu tona kwikulia ati kana maitu ibando tona kwikulia ati lene mausio meku alamo kana sena kuonje sena hiyo kethia ne wakonja muno mabina maingi no na okethia akange majenda kuongwa na sino sema themba tosu ni mausio meku alamo kana sena kana ka kuonjwa mpaka kabiche mi thandatu. Thank you Jarvis. You uwa wetani kago actually tina challenge kinene nuno ni thangu ya I think on Monday thangu ya wambililia nation top page mana ndikite with yo makasi kana ando ingi amama ingi ala me maweyani for more jobs ni matiete konja siana and that's why ni tende no marriage ningenati man what is the problem like lati ulile hospitali ni kwa woni witu na mongati tinde komana na mwaitu ala ingi mena mathina ma konja tene wethe andu maina mathina andu ya mwaitu emeonje siana normally ithio ngalini kana kundu kungi wa maita bakibuni meonje siana lakini matukwa generation la igwingi mayenda aitwa mumo kama katu ya ndiye na nombe yako ibanuka ni osoko you such things but it might encourage ati kamea breastfeeding no the way no the way to go na thi mausio maingi pe mausio ma kuonja kwa mwana pe mausio ma kuonja kwa inya pe mausio ma kuonja kwa the community kana the environment tambi na kwa kana kala Jarvis konge twe 6 months ikadela kendha na mausio maingi kwikala kana nengwele ungi keka ni usio wambe ni kana kala konge te 6 meter exclusive breastfeeding for 6 complete months with ya kana uka iwanga of yo kaina frequent infections kana illnesses ni kinundu ya inya thina kindu tita antibodies let's you kaokethia kana nika infection ikeuka nikasi wakaiwa kanda ni maybe diarrhea kwatie tungi nikasi wanundu antibodies let's say yani ikionga isia boost immunity yakana kau undu akeli kana kunika develop ya sa IQ ukethia lake of school ka dikie na of school IQ yako ya mbio develop normally let's ta development or milestone ya the brain kana ukayenda na mathina ma nikanje school lakini undu ka mbio ne wale utene anundu ko
tongiwe kambiyo ne wali utene lona ne wali utene twitha na thina wo kwache sindu gethi ya mwalimu kana akambio thukuru mwalimu aromo kule 1+3 oila wizini 4 tunge tukiliko lakini ka nenyo le utene lokana dalazia yuko na igere no struggle nike undu development ya IQ ya affect undu wa initiation of liwongeten kwa wila kana liu for 6 complete months with their IQ yako kukwacha sino nimetuke kundu akara tukana kunigenda na bonding na inya yukana kala peka ndio nonye kwa TikTok in digital era no zote kawaida sindu kana na itilewa cake mwana wa lusi kena myake na wizi cake gat lazima nonje mwitu yawe ana ina kwitina indi kana we na tonye cake yambe bandu bonenga sika manda mwitu yawe ka semba mbika balawu kadi umunenge ali uwo yake wanza niki kana uke na bond no lakatinda ana yukitumilata isekana kasi awakanenga wenya the first 30 minutes to create that bond na bond yeno ni tele yakana nondo anakeso bika umri ya kwika maunda la mekawa for example kana ke teenager na be mundu kanyemelea kana be mwalimu kasumbua mundu kyola tiketi ona yukana ukenda no tasyo otabinya nundu kethiro na bond na you the abesa na binge sisi house girls muno sisi atui muno ala matindana sio bandu bau pandu ba inya ulani we key person ulaka enda ga relate na kenensa so bonding ino yambi ya tene in the first 6 months of delivery of breastfeeding with the agana kuni boka tona kwenda kena bond na inya ne matuma na kiende ya undonge ni kana kaka sia waka anakayende ya kuonga 6 complete months elanzi ya yako ya digest the gastrointestinal tract la GI tract ni develop ya nesa undo ya yiri na enzymes la kenda ya yiri ni ya thitwe kana nayo so with the you can go for 6 months no cambio dale maliwa langi normally unlike kana nengi osugera mi tatu kaneli uno GI tract ndio develop yo ndo amwiso ni kwa sana ito no sia wa nyame positive you need the ya sia muno ko boost immunity akala kana kuonga 6 complete months kaenda yo na ndawa isi HIV okugetha kana kamone wali ungela ito mixed feeding nike utete kabanene muno ale ya ndo antibodies it on ku suppress virusi with kana we kaenda nesa that is kwa kana yes kune kuweta kana mabindane ya twasini mwaitu no watetheka na wau kana no kamwonge ndane yes kana kasi awa you tendo ana clinic teta PMTC clinic tena PMTC prevention of mother to child transmission matugwaira bindu yake tawa EMTC elimination of mother to child transmission ya virusi ni batu waneka mwaitu akasia kana mama akasia kana positive lakana uka yuma ke positive lakini kaibi kama akoma kana myakeli kaita negative for life niki nondo elaka asiawa iya yake unywa nondo nutumita ndawa la nuelechwe ne sana aka suppress virusi niki nutita CD4 cell count italati kan manaka na yanu ende nesa kana kaka asiawa kaende yana kuanga ukaende no ne wandawa penda wela kana ngoya liquid yakate the sana kama mina kuanga na 6 months yavika ikaende yana ndawa for more 14 more weeks hivi akana kuwa na kana sitokea positive kana wika hata negative na kayende ya nesa so ni batu kana kazi wake positive na by the time kabike 1 year kana 2 years kila virusi isapasiwa basi sawa asandi mwithikisia indi no mitambo ya ABNFM wasa witu inaito kinukike mwana kila tukwete mwithikisia na kuya ni chumwa chambe cha mwiwana na mwithikiza kila ni chumwa mwithikiza twitha tuithudia kana kitha indi kama ithudwa kuonjesea na sio ni pia kana indi tuna mtaalamu ndakitali wasiana na ndakitali mwithikisa wa mile asiana wa River Sub County Hospital mwithikisa lo wende na kutethesia kumana niki na nebata we kumwithikisia we tamusiei waile te kuonja kana kaku ni pia kana ithawe na ikulyo we tumandini wana mwito SMS ya ina ile kenda ile kana ndino page tu ya Facebook huko na mwithikisa tu live wa kulie kuli muna kitali no kwitha yo songia va mitamboni za AVN FM wasa witu ina itendeke kana wende na kwati ende kila cha ilite kukonya ende umani o tukwete va mitamboni za AVN FM na mwodo daktari Mark omundi usu nitwona kabindane kala ethane mbui mbaika okethia ni gukia muno kuonja ketha thina ndithi na kiu ni kwacha muno kethia ona kala ito kethia we nondo sage mimi sina ndithi no ni okulia yo kangonga ngachata ni atatu no prepare you akaya aito okethia ni we they prepared ela watetheka kuonja mwana wake. Thank you kwa kule you na nongo yesu nga bifana na mbozunga yibe kindu ngenda weta kwa benefits titina weta ya siana no tizo atabya mwaitu na moi madona itono ba benefit ya itono materia environment yuko kule yiwa kule kwa mwaitu la methe amena ndithi muno ala mana atoiwe mundu sunde kana kangi ni yambe
yu amambi atambi yao ma prepare ila moka clinic tita ANC na hiyo kitu mitia encourage ya muno mwaitu maitu majaribu mai clinic tene actually tazi ya mundu amina kumana ni mwito athi clinic either ni mwi wa gatatu no man after 3 weeks of conception no athi clinic au na mwi wa mbe wake ni oka itambi yao mo prepare pe group tita ANC groups the river ni nda na mwi ya 30 molongo ni mwi na 60 ndima meet at least twice a week nye personally ni enda andi delegate yawe yosu nike nuni enda ndo amatetheke seleme usi aitetheke ila monga hospitality mabundi asia tika mwe number 1 tika mubundi sia aile kalata utheu aile oyata niki goyama liwa su tika munenga letita supplements aifa silasi oteja kana ikasha ogana mathina sinisho ndete mabundi asia monga clinic chai na yuba ya kiliosia patele mi ile kanomwe ite mabundi asia wasia kana we prepare umane ukito sia kana nondo yaku ni the nipple is it inverted no with ya nondo sio ni inverted ile chena ndini the nipple kana you the kana kaitona kuonga nondo esu number 2 no with the peketa u na ndesi kana ndesi kana no kia affect kana you see ndo ite mata basi patele moyo mokaneli nikenda amane na ile kui prepare ata kana ni nipple inverted iti tumia syringes pela kalaka plastic katika yasi ngano syringe ka plastic nititumia kukusia na peo nite mabundi ase unu murono kusia na kuoko kauto notele we muse wake akakusia nundu niki kana kasi awana mwaitu kana inya wako ndo atatona kuonja they are uniform ya no ni uswa no ndoni ni ti hormone si uthuko na uswa uniform ya no uniform kwanza dependa pa readiness no uniform kiniteta kwa kisungu gorgeous bebe na ni baimbu tikete ula kini baimbu na itu ne inda very painful actually no na amona matani tibano kwa cheno na amo magia nundu munduzu nondo esu iya na yuma nundu kana gona kajaribu kuanga yuma ni poni inverted legend ni kana ndi kalaka limaka kumya iya so it is a lot so sindu isu nikanada koke kumana mwana delivery timu prepare atene nundu yumu ndo amino mana nipo yakene inverted pachele miyili no ato amne kone kwa daktari tene aka mutethezi aka kusia naka mutethezi ndo to no minasaje gethia yene ya uma so we prepare them tene moka clinic cha liver na ke kusema ndo andola moka clinic ibinda ne me aito nicho tumite encourage ya muno anaitwa mawa CHPs ala imeendera kukaneza isione tika mwethe yake vetikeito musi isilama manage ndo I think class CHP no manage ya misi around the yana mwethe yake vetikeito ke encourage muno niyoza kavuga yake ka clinic the purple booklet ulile kanake vetichuni kienda clinic okani tethima akilo tethima HIV status tethima kana kaende yata kwa palpation kana nika ile nesa ndakoke mwana mwiso ethia kana kena thina kana oge mwana emi ya katano no nzimani kale jona magome scan umanekana kena kindu chochote mwikako sete hizi ndizo ni sika wa yu matukwali kwa technology tatene matukwaka na ite manaundu kaende ona before kazi yao hizo rizimani kale jama koka matetheke before metele the birthday yes asandi we unaelesema siola kana katona utetheka nundu wa kuonga kana konjwa ni nya wako na maybe peundu inya waka naka utetheka onja mwana thank you ine kule sio very important no sio mwituma kama na manengo point 3 undu wambe kibeti kila kitise yekana hospitali na nuti na mase hospitali time sine kibeti kila yekana hospitali kendo ana benefit chonja mitanda tu undu wambe pela bleeding kana kuga kwa kikamba kuka mama amina ku deliver especially the normal way amwe mateke yao na 2 weeks only one yula wonja kana 6 complete immediately after delivery bleeding isn't stop here very fast because of the work of the hormones oxytocin elengi